eseche manyime. Komachielo en manandala ngwen kende to kajatend piny Migosi William Ruto ne rwako rowere kata rewere mag Gen Z moheo 2015 e lok tich mare mabende nitiere e boma ma Nairobi, kama bende wachore ni ne ochiwe pikipiki ne jo bodaboda moko. Kata kamano moko kuom jo bodaboda pacho kae osewuok oko mar kwedo wachno, ka bende giwacho ni pok gineno pikipiki go ya piny mantiere pacho kae, ka bende giwacho ni mano ne ok en gino mar adieri ni jatend piny ne ochiwo pikipiki ne rowere e log tich mare mantiere boma ma Nairobi. Na alikuwa amepromise vijana na mama mboga ya kwamba kisha chukua hatamu za uongozi ataweka pesa kwa mfuko, lakini chenye tunaona pesa inaendelea kutoka kwa mfuko. Hii ni mipango yake ya kujaribu kuadaa watu ndiposa 2027 wakaweze kumrejesha kwa kiti. Hata mimi nimetembea hapa mjini, zile pikipiki zote rais alipeana sijapatana hata na moja, na hakuna mtu nimesikia amepata. Kama unakumbuka wakati kulikuwa na maandamano ya vijana wa Gen Z, kuna wale watu ambao walikuwa wanatembea na vipini na miti za jembe wakipiga wale majenzi. Wao tu ndio wamepewa pikipiki. Okano mar rwako rowere e log tich mar jatend piny pacho kae osenyuolo penjo mopogore opogore kanyakla kod paro mopogore opogore pacho kae, ka thoth jo Kenya to wacho ni mopogore kod ne jatend piny rwako rowere e log tich mare, onego bed jatend piny ne keto maino mare weche go mag thieth e pacho kae kanyakla kod weche mag somo, kachiel kod neno ni oganda jo Kenya ngimagi dhi makare. Wakenya kitu ambacho wanahitaji ni kuboresha maisha ya wananchi kuwe maisha mzuri, kuangalia mambo ya healthcare, kuangalia mambo ya education na kuangalia mambo ya general well-being of ya wananchi wote. Jengo la State House kama mahali pa kufanya campaign, hiyo ni makosa. So mimi naweza sema kwamba kitu ya kwanza, hii pesa ambayo anapea Harambee Stars hatoi kwa mfuko yake, inatoka kwa consolidated account ambayo ni pesa za Wakenya. Rowere kuro dwaro mondo mi jatend piny oneni oloso ne githuolo mag TJ. Ahadi ambayo ningetaka itekelezwe sana ni mambo ya ajira, kisha na ufufuzi wa viwanda. Sekta ya viwanda ikiwa sawa, basi itapunguza idadi ya wale ambao hawalengi vijana kwa dhati. Hizi ni siasa tu. Alitumia mfumo kama huo kabla ya chaguzi za mwaka 2022.